uthiwa lapha fela khona meyiwa imali bayinikeza intombi thunywe uGinindi ukuthi uzothi angana mazofaya ngimemeze lo muntu ukhona la ukhona la wathi kimi mfana webaba thunywe uGinindi uthi angizofuna uyayazi intombi amboni lokuthiwa ngintuli ngintuli khona igama ke lela abalishoyo ke linye lakhe bafisa ukudla khona ke unkani wazosho njalo kimi wathi uyayazi intombi kaNkani ngambuza ukuthi mina ngoba mina ngeke nganje ngidlule kulelo zinga le lokwazi abantu abancane nentombi zabo wazobuza kimi into ebucayi kwayena ngahlangana naye hamba nawo lo ntombi ngeke ngimkhombe ngayibonela insizwa nje ngeke ngisho futhi ukuthi intombi yakhe kwalo ntombi kangiyazi kwayena kangimazi ngoba ungibuza nje bathi hayi manje ubaba uthi uGinindi uthiwa lapha fela khona meyiwa imali bayinikeza intombi uthi manje uGinindi uthi uGinindi funa abantu mawuthola labantu ngizokunika ipromotion uthole nemali futhi ezinkulu ingane nje bisingasasetheki mayifike kimi ingane yami igxume mangithi mina hayibo kahle leyo ndaba zo promotion ngena ngomsebenzi wakho kuyipromotion fawa ngokuthi uyakwazi ukwenza umsebenzi wakho hayi ukuthi wena uthi uzofaka ngoba uhamba uthunywa baba lona kwenza ubugebengu ufike lapha enkantolo wafika eqala kabusha kanjalo wabiza umthelezi wathi uzochaja yena ngaleli cala wathi uyathinteka namhlanje ubiza The gentleman, your worship, who's wearing glasses, your worship, first came to Kalagabusha, where I reside, and he first said that he was there to arrest Buthelezi. Now the tables have turned, your worship. He is now pointing at us. Yilokho kongenze ukuthi ke bese lokho edibana noGinindi. Uyasuka lo mfana mayebuyile ngenilanga. Siyaqala uthi baba. Mangacela wena nje umukele izinto ongayinikwa indlela pha amaphoyiseni onganikwa yona. Singacela nje sicele ngomunye umuntu sifihle ngomunye umuntu. Ngithi wena unomuntu obabekile ofanele benze lokho ebese hayi ukhona umuntu kuthiwa uKhumalo wena ungayibiza ngoKhumalo nala uyokwenza ubhaliswa uGinindi ubhaliswe ngoKhumalo hayi ngawe ungakubale ungakwesabani ngithi lalela la mina ngiyasebenza ubona angifune ukuthizela ngifuna ukuthi ngiyasebenza ngizosuka emsebenzini ngihambe nginemali zami uyasuka lo ngenilanga thule ngenilanga ufuna uGinindi athi uGinindi mzilikazi kaMashoba ngibe ngimtshene nje phansi ngiqale ukubona lengane lento yayisho la nansi silapha kuGinindi athi uGinindi mzilikazi kaMashoba ninjani niyaphila ngithi mina sorry ushaye wrong number angisiye mina mzilikazi kaMashoba ungakwabani kanti wena ngithi mina ngakwaZulu ethi pho uyini nalo no iphoyisa ngithi uzalwa yimi lo athi ha uzalwa uqinisile ngithi uzalwa yimi lo mfana lo bese noma ngushilo kunye ngikhohle ngamezela bese ngithi mina umtshela ukuthi uzalwa yimi ngishi license le esebuya etraining lapha bekufundwa khona ubuya ngitshela sebuyile ufuna ilicense wenzelwe yimi kwale license a driver ngayo ke mina ngikhokhe imali zalapho ngimenzela ngoba eyingane yami ebese uGinindi ke hayi kulungile ngizoke ngizwe kuye abhala ifoni ufonile ngelinye la khona lapha nje sebuya lapha kokuthula ubufakazi ufonile wathi baba manje sisacela ukuthi sidibane endaweni ethile ngifona nginoGinindi la ngicela ukuthi sihlangane lapha ngicela ukuthi baba ungatsheni umuntu ukuthi uyapi ngiyakutshena phela yonke leze yakhudumeza aba ungatsheni umuntu ukuthi uya ungahambi futhi nomunye uze wedwa so lokho kwenzeka emva kokuba igama lakho selimenyeziwe vele enkantolo lingakamenyezwa nje uye so emva kuba ethula ubufakazi
balokho ayewethula ufakazi umfana noma uGininda ngesikhathi kwethula ulo iphoyisa umfana oh yeah uyena ke lona ke ongitshela ukuthi uthe efonini uthi abantu ababeseduze kwambaze balalela bathi hawu kuthiwa ngingezi ngize ngedwa ngingasho futhi ukuthi ngiyaphi baqala ke nabanye bathi asobho kuma nje ke yithi mina uhamba nobani uthi uhamba unoGininda ngoba efona nje ngaqala lapho ke ngabaqhelise kimi nje wena lo mfana ngaqala lapho ke manje ungasondela eduze kwakhe mase ukukhona ngitshena khona manje ke ngifuna ukuya la uGininda ke uthi ngelanga engilalela la ngizwi uthi uGininda wangithatha mina ngahamba ngaya ndawana athile mangi lapha ndawana athile kwase ena ungithathe ngifikile kuye ngenza lobu bufakazi kade manje efakaza ngabantu abathi wayenabo uGininda kulelo kuzana ayisa emantshini afakaza manje bengilalele afakaza wathi aqale ngayo uMoshi wathi uqale washo ukuthelezi ethe wayenokuThelezi uyamazi ukuThelezi angazi bengifungisa bebuzwayo lo mmeli wabo lapha athi wayenokuThelezi noMakhubu noMakhubu nawe uyamazi angimazi bese kuba yilelo ke ngiyoxolisa lapho bangimbize igama lakhe walisho kodwa ungumsuthu ngobuzwe bakhe manje ke ngase ngibhala uGininda ngase ngasikuthoba phela yonke into yokufungiswa yezelwe police station kodwa lapha ke engithi wasilaba noma bembuza khona kwasala khona ukuthi besethi abaka lona ke enanizomfungisa ufakazi ngoba nakho ke lapho kusale khona lona ngoba lo ngemzalayo mina phoyisa uZulu uhambisana ngithi uhambisana noGininda igenga kaGininda amaphoyisa le ekhomba ukuthi yas wayisayine kwasayinwa mzukwana sikhulu kwasayinwa wonke umuntu wasayina mina ke ngiqonde nalokho mina ngiyazi ukuthi kufanele ngibhekele ngafshuthi ngafaka ngifuna ama fingerprint ami acheckwe ama fingerprint akhona lapha makhona ama fingerprint kule ncwadi ayiyenza uGininda sifungisa kuyo ushilo yena isholo yena engabanjwe umuntu ngodla